India le Pakistan in kara boina chuak ti ziom na turin in rin ni som mei sang ni som ni panga khan khomuala van boruak le tuipui huam chunga Inkahhai puang tura in rem na siamania ma se in rem nan siama tanga darkar khat aliam or tia Pakistan lam hian drone le ral thuam dang mangin India abele ngal nia tarlan ani rampani ten ni thum chung anin ka nuwa Inkahhai an puan nu hian in rin zandar sari le chan ve thleng zamu ramria Inkahhai na hi achuak zui ni in antar langa Pakistan lam hian temple le gurudwara le biakin te beyantum nia tarlan ani India lam hian Inkahhai puan ani ma in rin ni liam ta ve khan Pakistan airbase rang som pakhat rafikiu sorkot jang murid chakwal nur khan rahimiyar sukur le chunian kasur skardu bolari jacobabad le sorgado ate airstrike nain skardu bolari jacobabad le sargoda te chu chenwal ni an tar lang bok indin zan khan Kashmir le Punjab hom chunga te zandang ang lo takin zanral muang tak manania official lam chuan Pakistan lamin Inkahhai an Bawhchhia nuwa Kashmir line of control LOC hom chunga indin zan atang khan Inkahhai engma chuak omlo ni an tar lang me ni sari atanga phubalak na le ramria Inkahhai thlenga khan Pakistan lama tanga ka le drone manga be pui thak na sataka wangin mi som ni pasari an thi ni report ania midang tam takan hliam bok Pakistan lam be na thlenga thizinga hian security mi panga an tel bok nia tarlan ani Prime Minister Narendra Modi kai huain Nimin Khan Defense Minister Rajnath Singh External Affairs Minister Jason Karle Service pathum ho tu te chuan New Delhi a Prime Minister chenna high level meeting an nei meeting a hian National Security Advisor Ajit Doval ba ka Chief Defense Staff General Anil Chauhan po an tel hei hi India le Pakistan in Inkahhai an puan nuwa Prime Minister kai ruina high level meeting nei masaberani India Air Force chuan India le Pakistan Inkahhai puang ma se Pakistan thlop firfiak ten pahalgam an beyawanga beiletna Operation Sindur chu ala top lawa ala kal chunjom zel don ti nimin khana soi Indian Air Force chuan unofficial exa Indian Air Force chuan Operation Sindura anti turte hlotling takin anti theya operation hi ala chunjom zel don ani tin atar langa India le Pakistan boruak cheme kara thudik tok lo the dar konga film khur turin mi puite acha ngal bok ani